U hrvatskom Hogwartsu u đakovačkoj vili Magic ovog su se vikenda skupili svi čarobnjaci s Balkana. Iako nisu stigli na metlama i ne nose špičaste šešire, čarolija je bilo na pretek. Pokazali su ih našoj Marini Bešić-Đukarić, no tajnu izvođenja sačuvali su za sebe. Vještice bodeže i druge zastrašujuće sprave. Ovo nije soba za mučenje, nego škola za čarobnjake. Na 5. međunarodnoj konvenciji u Đakovu mađioničari su sjeli u klupe unaprijediti znanje. Bez plašteva i čarobnih štapića, ovi moderni čarobnjaci razmijenili su trikove. U ovom triku čaša ne sme da se dira, jer treba je pustiti da sama levitira. Kako im to uspjeva, tajna je koju vrte u strogo začaranom krugu. Mađioničari ne vole da otkrivaju svoje tajne iz jednog prostog razloga koji je ekonomske prirode. Znate, ako vi kao obična publika znate tajnu nekog trika, vi nećete platiti ulaznicu da nas gledate. A publika voli kad je se plaši. Josipov mađioničarski muzej pun je predmeta iz točaka koje su izazvali jezu. Ovdje imamo čuvenu kocku, jako je praktična, originalni kocka, jedan od modernijih svjetskih rekvizita. Da sklopi se ovo u škrinju, uđe pomoćnica i to se izbode mačevima. Šteta što ovaj hokus pokus ne pali kod kuće, no trikovi sve više napreduju, pa možda i svjetskoj krizi pomogne neki čiribu-čiriba. Ako se neka kompjuterska tehnologija, neki softver ili hardver u toku godine razvije 5 puta, mađioničarstvo se razvije 5000 puta. Kako to? Pa godišnje izlazi u prosjeku oko 5000 novih trikova. Iako svatko može kupiti umjetni palac, dobar mađioničar ipak mora biti rođen za to. Kad smo se rodili, kad su nas majke videle, nisu rekle čedo moje, nego čudo moje. No još je važnije biti dobro uvježban. Da ne mislite na kraju da mađioničari k***aju. Čaša i flaša stvarno sada mesta menjaju. Svjetski iluzionisti od ovoga su napravili veliki posao, no ni na Balkanu nije dosadno.